Ahee, na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi hi Ben Mayengani na ku fuleriwa ka yindlu ya yena. So last time ka video leyi ni nga yi endla last a ni ri karhi ni khavara loko se yi kha yi beleriwa hi maplanga. A ni nge za ni va na update yo yi nga yi kha yi fika kwini. However sweswi na update ku na image leyi ni nga fika ni yi vona ka Facebook tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Leswi nga fika swi reveal-iwa as you can see on the image ku ri hayi yi le ku fuleriweni swileti sweswi nga kwalano whether it's a red or maroon mhani go the color mara color ya kona yi ya ka vu-red it's towards red color leyi ku fuleriwaka hi yona. Mara xa ni fike ni nga fika ni swi notice ni twi ingaku yi ntsanana yindlu leyi loko se ni yi vona in an image loko se yi fuleriwa but hayi ni ve ni confirm ku hi yona hikuva already a ni na video leyi nga teki Ben Mayengani ma swi vona ku loko hi languta video leyi ma yi vona leyi nga teki Ben Mayengani ma vona exactly tinhonga letiya ti nga vekeriwa laha it's exactly the same so hi yona na loko hi tlhela hi cheka the previous pictures letiya loko ya ha fuleriwa they look exactly the same so hi yona yindlu ya Ben Mayengani se nga ku fuleriweni. Ni nga vula ku hayi congratulations to him yi herile leswi mina ni nga ta swi vula sweswi i ku yindlu ya Ben Mayengani yi herile. Yi herile leswin'wana a ka ha ze ka ha ri nchumu na nchumu vanhu va tlela yindlu hi ku munhu u fika a vekela mafasitere ka yindlu leyi a lava ku tlela ka yona ivi then a fika a ti tlelela. Leswin'wana swi nchumu na nchumu leswin'wana swa ti-tiles vhele swa teka nkarhi ka tiyindlu to tala va nge za va vekela se leswi mina ni nga ta swi vula ku se yi herile. Ben Mayengani the president loko ze yi fulela yi herile yi hetile loko yi lava ku tlela yi ngo fika yi tlela. Se leswi a ni mi khomele swona namuntlha loko ku ri a mi nga ze mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.